Ibihe byiza kuri wowe ukurikiye ijwi ry'akarere nkuzaniye amakuru ari kuvugwa muri aka kanya aho ngo Lieutenant General Jules Banzamilambe umukuru w'ingabo Chief of General Staffs wa leta ya Kongo yashatse gukubita kudeta umukuru w'igihugu cya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Ngibi bikaba byabaye ahagana mu masasita nibwo uyu General Lieutenant General Jules Banzamilambe yashatse gukubita kudeta uwo bita Felix Antoine Tshisekedi, ariko Tshisekedi akaba yaburijemo iyi kudeta, akaba yabashije kwirwanaho atsinda uyu mugenerale bita Lieutenant General Jules Banzamilambe nkuko nabikubwiye. Ibi rero bikaba Lieutenant General Banzamilambe yashatse gukubita kudeta uyu nguyu Felix Antoine Tshisekedi, ubwo Felix Antoine Tshisekedi yarari mu nama n'abaministiri bari kuganira ku kibazo cy'umutekano mukeya ubarizwa mu burasirazuba bwa Kongo Igoma. Ariko Lieutenant Jules Banzamilambe we akaba yari yatanze impamvu avuga yuko atari buze muri iyi nama bitewe n'ikibazo cy'uburwayi ngo amazi iminsi afite. Ibi rero Felix Antoine Tshisekedi akaba yabyemeye koko, ariko Lieutenant Jules Banzamilambe akaba yashakaga gukubita kudeta uyu mukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi, ariko Felix Antoine Tshisekedi akaba yabashije kuburizamo uyu mugambi mubisha wo kumukubita kudeta. Ikindi nakubwira kuri uyu Jules Banzamilambe akaba yarakizweho na Felix Antoine Tshisekedi muri Mutarama ku itariki 6, 2025. Felix Antoine Tshisekedi akaba yaramukuye ku mwanya w'ubukusanya makuru, nibwo yakoraga ari mu ngabo za leta ya Kongo. Ariko uyu Jules Banzamilambe niyigeze atekereza aho Felix Antoine Tshisekedi yamukuye, niyigeze atekereza buri kimwe icyo aricyo cyose yamukoreye, ahubwo yahise ashaka kumutera kudeta, ahubwo nibyo yarafite ahita bibura, kuko uyu Lieutenant Jules Banzamilambe ubungubu arafunze muri gereza iri Kinshasa azira gutegura umugambi mubisha wo guhemukira ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Nkuko nabikubwiye rero, aya akaba ari amakuru ari kuvugwa ahantu henshi hagiye hatandukanye ku mbuga nkoranyambaga, ni ari trend ari kugenda avugwa ahantu henshi hagiye hatandukanye, n'ibinyamakuru nka BBC bikaba byayatangaje. Rero uyu Lieutenant Jules Banzamilambe akaba nabikubwiye yarakizweho na Felix Antoine Tshisekedi, ariko uyu Lieutenant Jules Banzamilambe akaba yashatse guhemukira ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Felix Antoine Tshisekedi nkuko nabikubwiye yarari mu nama ari kuganira ku kibazo cy'umutekano muke ubarizwa mu burasirazuba bwa Kongo ari kumwe n'abaministiri, maze mu gihe bakiri kubitekerezaho babona Lieutenant Jules Banzamilambe azanye ingabo, baramufata bafata n'abaministiri, basiga abaministiri bari babivuganyeho uyu mugambi mubisha. Ariko nubundi nibyatinze kuyu Felix Antoine Tshisekedi yabashije kwigaranzura uyu Lieutenant Jules Banzamilambe umukuru ingabo za leta ya Kongo, abasha kwisubiza ubutegetsi bwe. Nta wundi wabimufashijemo uwungirije uyu Lieutenant Jules Banzamilambe, niwe wamwisubiriye bari gupfa kutumvikana hagati yabo, kuko ntago bumvikanagaho umwe ucyo yashakaga gukoresha igihugu. Kwibutsa nimba utarakanda subscribe hano ku ijwi ry'akarere, bikore kugira ngo buri makuru ari yose twa-updatinze ajya ahita kugeraho gatanu ku kandi. Urakoze, Imana iguha umugisha.